Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala na warangahi di karwa di surat Az-Zumar ayat 53. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ngahi pu Muhammad semenan adar ela nahun chau ma wa ura nefar mbure di ade mori kain di wawo dunia ngoa pusat hore la taqnatu min rahmatillah ai nanggomi do putus asa rotoi ade dari rahmat dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala nakangampu kusemenan au cau dosar kelamparan di bawah dunia ge. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Tio pu ayat ake dorhoe ayat ake bukti nyata rahmat dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala diruban dari ta'adar elana. Dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi semenan adar elan nahun cawe padahal daita adar elan kem boto yang berbuat maksiat, boto makarawi lamparawi dosa, boto jama pernah kai rumah Allah subhanahu wa ta'ala wati adil na di ade donggor being kainan daita di ade dunia akike palambui puruma nandaita bandai rumah Allah subhanahu wa ta'ala adar elan nahun cawe kaina kai sapoda kain kai caur mecina adar ela nahun caw ma waur ne farmbure la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Ngore eder mambeina rahmatna dindai ai nanggomi doho toy ade putus asa dari rahmatna hungga dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang au rumah Allah subhanahu wa ta'ala ake dodohe ndai ke caw tando labo zat ma wancu kun na kasih ade ro caur mecina, zat mawancu kun na rahmatna melebihi na langit dan bumi lain na caw tando la bo sembarang zat roe. Salah satu rahmat rumah mawancu kun na roe dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala na bontor pita ku dosa-dosa ndai. Kalau seandainya rumah hingga 100 maksiat kerawin dari dunia ke maka ndai tawati disa ta edangin au saking naena dosa maksiat kerawin bendai roe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika piasi ndai caw tandola ndai rumah Allah subhanahu wa ta'ala rumah na kampuku nak bontoku saraan mantandaro eda cuma mawara edurun ndai rumah Allah subhanahu wa ta'ala laon ndai manusia pada saat ede. Coba fikipu rahmat rumah maipincai winaya kiridoe. Subhanallah, saat rumah ngahin di adana ngahin di ndai manusia pada saat ndai berhadapan pada saat ede au ngahin dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ya fulan fulanai ata'rifu dhanban kada ata'rifu dhanban kada fulanai mabade ja ake dosamu ro turutai baruma dosa ndai ake dosamu ake maksiatmu ake dosamu ake maksiatmu teira kau natio seraan dosa ndai bandai rumah Allah subhanahu wa ta'ala au cambe kai bandai tapias durohe bala ya rob bala ya rob iyo rumai ede dosa mada rumai ede maksiat mada rumai hatta idha qarraruhu bidhunubi sampai ndai pada saat ede akui seraban daita semenan dosa maksiat karawim daita waro'a nafsahu annahu halak rondai pada saat ede kacai bandai bahwa daita di mabinasa daita disiksa poda-podam dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala au ngahi di aden dai pada saat ede ake kuliah poda kaindai saraan dosa wa orang poitei rear buram dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ke pasti dimlau iha serumbuge ngahindai pada saat ede pala au ngahindai rumah Allah subhanahu wa ta'ala ngori katadar hingga rear buran dosa maksiat dai pias doe laqad satartuha alaika fid dunya
laqad satartuha alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu wa ora bonto banahu wa urka ngampum nahu pada saat murim di bawah dunia, wati wara mabaden kecolin nahu gahindai rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pai-pai hingga si baruma dosa rumasiandai di dunia, bunem pramajandai demi Allah. Pai-pai hingga baruma setiap dosa andai tiwara disatai dangi lau do doe majam ipipoda maja tabe dibikai mdai pahu di hadapan do doe. Oleh karena bohora luam dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala rahmatna, sehingga dosa-dosa romasian dai hanya dai laborumma pada mabatin doe. Ngori edeng hai rumah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana aghfiruhu lakal yawm, wa ana aghfiruhu lakal yawm. Ronahu warka ngampuku dosa-dosa romasiatmu di ate morikem di bawah dunia gahin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Oleh kanan dedena doroe sabune pun boto nama siaro dosa ndai di ate morikai di bawah dunia, entah edera sengaja ataupun wati matada ataupun matatada di ate morikai di bawah dunia ke aina gara-gara boto nama siaro dosa pernah keraim dai ake di matapa ndai di kadeni wekilau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tane esi morisana di ainan makentop ya aina ngahakadodo wekilau dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mai talebi kadeni beli wekilau dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tarahu ka ngampu semenan lamparawi dosa romasya di ate mori kaike rondai mai tara bertaubat dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadeni wali weki kai sambar ibadah kan boto zikir sedekah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya piasin dai dulang bali di hadapan dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dai rakata rahmat dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa Mada sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.